Нифига себе, качество нормальное. Нифига себе, качество нормальное. Салам алейкум. Миллиард лет Абдаму. Мюзи нас. Так, поделиться. ВКонтакте. Салам алейкум. Меша сос тенч. Хуна даем. Да хуна. Хела шидна, когда будем прямой эфир, охотим бромадай. Абат меню я мичис. YouTube трансляция шкам тадгех шидай. Ньюзов Алишер Салам Фирдаус. Так. Джеттаги, Дортаги. Ага. Наверное, сега машнохтумет. Сурат нестаухи. Ньюзов Алишер, мумкин да ВКонтакте, яки асти, ньюзов да ВКонтакте. Тахазуру дамастек мебинем. Алишер. Фамилия кто اونجا؟ Ньюзов. همین خیلی بلاگری پیشینه نکیم. او چطور نگفتم برادر. блогери пешинамоз дар YouTube пули блогери тоҷик шуда яъне ки ҳама конкурс мекунанд. Я дуруст пеш омада тамошо кардам. Ҳама конкурс, мошин, розыгрыш, билет мефурӯшанд. В основном ҳамаам халӣ кардастай. Ва одамо тамошошон мекунанд, иштирок мекунанд всё равно. Как-никак. Так. Шумо чӣ нависдан гирем ҳамин настройками трансляцияро я Исусша бибинам. Чӣ настройкаи наво кадай? Запись чата, все зрители. Донаты. Требования рекламодателей. Сначала стандартный. Так.
Assalomu alaykum. So'yib. Firuz boshqa. Firuz ты? Да, любой тема. Просто ман чанд қашид прямой эфир кардагӣ набудам. Чанд қашид 3-4 сол шид. Просто гуфтам будем бинем чӣ гапай вообще. Аст ягон одамои зинадари канал. Аз соли 2017 ман видеои худро тамошо мекунам. Чунин ҳамин 2-3 блогер буд. Вообще вақте ки ман сар кардам набуд блогер, баъди ман ки буд чанд кас хайба пайдо шид. А так гуфт 2017 уже оста пайдо шиданд блогерон. Фаҳмиданд ки ҷои сумай. Ҳамин магазин лента, ҳамин краснобелый метрои гашта рост мераи ку хати бародари тоҷикат салом алейкум накарда. Ҳамин магазин лента мебиёӣ краснобелый метрои пеши хонаи мара мегӯӣ? Ман намедонам рости гап ҷода ҳастанд тоҷико. Ҳамин аз сои Фируз боша. Чӣ ба видео дер ме охай ина нигоҳ кунед. Ман видео дер намекунам. Ман видео дина допустим видео кардам парерус. Ну видеои вай короткий да шортс. Не основной да не то есть они объясняю гап дорам. Короче шортсай ку видеои короткий. Да онҷа ман кам видео кардистам. Так видеои бигем хали масштабный карданим. Короче план дорам, мегӯям бе билет, бе пул, бе ҳичи ята мошин да ягон кас падарка кунем. Просто так бе билет, бе ягон хел пулҷамкунӣ, бе ягон темои дига мақсад. Қати дута блогери дига ман номашро намехоҳам бигирам. Гап задам, навистанд ки типа дар кор нестай. Ну дар кор не невыгодно. Барои чӣ мегӯям мо айплехамон мошин бихарем, да кас битем да. Общем хали баъд ҳозир фикр дорам ки мақсад ҳамин чӣ хелем ки ҳам дар видео интересный шава, ҳам не просто так барои мошина бутӣ, ягон просмотр шава, ягон хел ягон зур шава да, так просто так. Ягон хел ягон конкурс хати не, як конкурси бе пул, там бе билет, бе ҳичи. Мисол допустим ҳамон одамое ки иштирок мекунанд дар конкурс ягон шаванда чӣ хел бигӯям ягон бозӣ да мақсад ки бибаранд. Ну бе билет бе ҳичи бо мегӯям да. Бозӣ мегӯям фикр мекунанд ки билет харидан ҳар кора. Не. Чӣ ба видео дер мебаям? Так, не брат, як ҷоншон пеш наистам навка. Та бораи квота РБП хабар те шортс да. Майли гап нест. Рост меги аз соифҳо. Не тамом нашидагиаю просто допустим нози бигирем. Хай нози кани кадом блогери ягон номи блогера бигирем ки бигем нози ки амада дар ютуби Тоҷикистон амада зур, амада пештар, амада хубтар кияй. Мисол кани бинем кияй амада ман рост я папкун бихелаши ютуби я бор дромадам дидам ҳамин конкурс кардистам. Там допустим бародар тиҷи дига одамо ама конкурс ина ба фикри шумо амада блогери зурози кияй да одаме ки ба тоҷикӣ видео мекунад. Ошно ма ҳамин блогери тоҷик я дуташа тамошо мекунам ту яки ҳамвои но дер видео мекунӣ. Сабаб чия? Сабаб мегӯям ку сабаби основной медонед чия ба одам ростша мегӯям сабаб ҳамин ки яке просмотр хамид соли 2000 кай буд 20 буд чанд буд просмотр резко хамид дар рӯи ки канали маро заблокировать карда буданд. Агар не вақт
то ҳамон вақта чени мачка подписчик надошт. 140 000 буд. Там даже ҳамон Абдурозиқ Солин ё ки там дигаро чени ман надоштам подписчик, фақат в общем ба просмотри ман хамид. Видеои ман пеш, допустим, шав мепартофтумш то пага саҳар ё ки то бегаҳ пагаша будем. Хайне як суткада 20 000 30 000 просмотр мегирифт, бо ососта то 50 000 ам мехест. И видеое ки бигем чӣ бигӯм хали вай будад простое обычное видео. Агон ролики дига мекардам то 100-200 000 мегирифт, вақте ки вақт набуд охи блогеро. Баъд ҳамин сабаб яке баъде ки канали ман заблокировать кардан, просмотрҳо ки хамид, баъд уже интерес мепара. Хотя ман стараться кардам бо чанд хел бикунам мақсад ки вай просмотра бардорам. Меки дар YouTube вай аста теневой бан меган. Вақте канали ту як бор нарушение мекунад, каналта дар теневой бан мепартоянд, авҷа баромадан хела қинай. Баъд там хе ғалати мисол чанд ролики ман, допустим, чандта шортс партофтум, шортс и видеои калотаанку, мисол ҳамон видеои калота чандта партофтум, якташ 18+ гирифт, дигарош просмотр уже бо нагирифтанд. Ба бо вай видео удалил кардам майсарака партофтумш, ба бо сол шид. Короче, YouTube як камта хеле проблем, вай хеле камта проблема. Ай ҳам баъд ман видеои чӣ намекунам да. Ай допустим ман чанд кас да ман мебурояд, типа видеои насиҳатӣ, там видеои мисол контент бояд бикунӣ, а не то что просто обращение бикунӣ да, муроҷиат ба тоҷико. Чисма да очень интересно. Ай ман контент мекардам ки ягон чи интересный боша, а не просто бисёр просто камераро гирон мекунанд, баъд гап мезананд, хай хе накин, хе накин, сус. Так. Ягон темаи нав. Так ошноям, так чӣ кор борои вақтҳо? Ҳеҷ чӣ шумо гап занистам ку. Абдурозиқ ҳарос гапа бигӯ, ман умуман тамошо кардаги нестам ягон чӣ видео мекунад. Ман ягим дар ҳамин Инстаграм қати ҳама сурат мегирад тамом. Слушайте, ман тара тамошо мекунам, чӣ плануед официальный кор кардаси баъди донишгоҳро тамом кардан? Не брат, ман официально ягон бор кор накардам. Баъди донишгоҳ сода назар дом, ман не кор кардаги нестам ба диплом. Пока что диплом дар кор шудаги нест. Звезды Таҷикистона Абдурозиқ номер 1 ҳаст. Абдурозиқ. Хай хай навози мебинем Абдурозиқ. Рост гап хела интересная. Абдурозиқ. Номи каналш чия? Балки дар ҷа любой кас видеош кардаги. Дар любой ҷо ҳаст. Абдурозиқ оиди барон чӣ гуфт? Охи намедонам чия там номи каналш чия, ки ман будорам бинам чӣ контент мекунад. Так, Абдурозиқ, ба фикрам ёфтам. Мани шумо ёкини шумо бигин. Хай. Чё-то қадрш баланд шуда ё не ки? Ай шӯхӣ буд. Так. Ҳамин ё? Ё ки не? Hello guys, I'm coming to checking my food here. How is going on? This is outside. Ду ҳафта пеш ҳамин канал мебошад. Агар ки мебошад, 2 ҳафта пеш видео партофтай 21 000 просмотр дорад. Ба фикрам ин канали он нест. Хай мумкин ай хача намедонам рости гап. Чӯ-то просмотрш кам барои Абдурозиқ ки номер 1. Хай намедонам. Агар Абдурозиқ бошад, значит положение YouTube Тоҷикистон хела паст. Да Йошкар-Ола. Да шаҳри Йошкар-Ола.
В общем, короче, видеокамера омад, барои Немихали сабаб шуд ки, в общем, хамида к просмотру, дигар неинтересно шуд видео канал. А так, некси тамом вақтам хайда худ буд, бо плюс инози монетизация киштагиян дар Россия кор намекунад монетизация. Но гап дар монетизацияам нест, мақсад ай дигар ҷо усумам кор карда мешавад, ай рекламаҳо, ай дигар чизо. Ну, чун дар шаҳри Йошкар-Ола, шаҳре ки Йошкар мара. В общем, чӣ фикр дорем? Мисол, якта идея ҳастай. Допустим, ягон мошине ки мақсад намегӯям супер-пупер қимат небуд, но ягон мошини там 200-300 ҳазор рубл да, короче, мехаремш и ягон ҳамун, короче, конкурс придумал мекунем ки одамо иштирок кунанд ва мошина як кас бибара. Мақсад ҷода ягон сум ай тарафи мисол иштирокчиё намеравад. То есть билет харидан дар кор нест. Ягон кор мисол ягон чиз дар кор нест ки бояд ягон подписчик сум сарф накунад. Мошина ай мегӯям ку дар чанд блогер нависем, биёем ҳамхалӣ мекунем ва ё хай нагла немегӯям да. Мегӯяд смысл дар чи ай? Хай мегӯям, допустим, як подписчик хурсанд мекунем. Мегӯяд ки не, короче, мисол чиз невыгодно, ай мошин харидан, сум партофтан, что смысл надора мега. Баъд, короче, в общем, допустим, мешавам, ну, акн ман фикр мекунам, конкурса бояд дар Москва бикунем, дар Москва. Ман ҳастем Шарипова тамошо мекунам, вақта ҳар дет шумо тамошо мекунед. Так боиранги ҳар дет неста чизое ки интересно мекунед шумо. Хай раҳмат. Ман мегӯям ки ман даромадам, яъни ай грубо говоря, ҳафта-ду ҳафта пеш гуфтам чӣ гап ай меӯзадам, чӣ видео кардастан, ки просмотр гирифтастай, ай биғарзи ки як зана ки тоҷика қапидан, як клини нава қапидан, ай биғарзи ава чӣ просмотр мегирад? Шуд даромадам ягон чизе ки интереси нестай, короче, да, мақсад ки бигӯям блин ин на самом деле зур. Ё может быть ман надидам. Ин агар ки шумо бидонед, бинависед ягон номи канала, бидорем кани бинем чӣ гап ай, чӣ видео кардастиян одамо. Салом алейкум, апай Зулфия. Назин созен шумо. Саломатӣ хубай? Писартон созай? Намушай хотирам биромад. Пранк. Пранк хай мумкин. Ҳозир як минута. Пранк бикунем, пранк Эдвард Бил боша бояд пранко. Так, блогери тоҷику бинависем ки мебироям. Короче, блоги тоҷик навистам. Ҷанг фақат биромад ба як дона билет соҳиби GLT шуд. Блогери тоҷик миллионер шуд. Зинокорро қапидан. Ане даётон аста инаи тема. Ман да нависонда будам дар ин бача ки мақсад биё қатъи интервю бикунем, тарсид. Хелош ки мисол вай ама ягон хел қапиданем ё ки намедонам заданем ша. Гуфтам биём пешишат. Мақсад интервю мекунем, қатъи гап мезанем. Чӣ ба ҳамин кор шуд, барои чӣ ту специально кардӣ ё ки накардӣ?
тарсидаг, в общем. Баъд до суста уже камтар ҳамин тема чишид. Ба фикрам хати чанд кас видео карда буд. Ранги евро, типа қимат ранги евро. Довуҷон Гулов каналу раҳмат, рост мегӯӣ. ҳозир бачаи хуб шидаем. Ҳакам хеле кӯами бояд лайкни Кирилл Шучер. Нема давай на чизи ответ дода будак ҳамунҷа. Мегӯм ку качи нахост. Ба фикрам тарсидак, ки мақсад ҳозир маро меқапанд мезананд ба ин боҳнаи интервю, ба ин боҳнаи ҳамин темада. Мисол инҷа ман хатиш переписка кардагӣ будам. Хеле хатиш гап задам, чӯта дигаам хеле. Ҳозир видео чӣ мекунам? Ҳамин гап нестай Давуд Гулов. Номаш Муҳаммадҷон, рост мегӯӣ, навда хотирам зад. Созай тенҷай писартон. Ягон кас дар чӣ ҳастай? Дар чӣ буд номаш? Ҳозир як минут. Хотирам баромадем. Ҳозир як секунд. Дар Twitch. Як кас дар Twitch ҳаст? Як устоз. Ягон кас дар Twitch мешинад, мисол Twitch тамошо мекунад? Маълими таърихи Хар. Ҳеҷ канал навис ку кия ӯзи абиғарзи Абдурозиқ кия блогери соз ки чӣ хеле видео мекунам. Интересно, мисол ягон блогери ки мисол тоҷик бинем. Чӣ ба Ниёзов Алишер, чӣ ба меҳмонӣ омаданӣ? ҷо несте брат, мо 7 касем дар хонага. Шӯхӣ мекунем дар пеши лента. Ҳобш ман баъди 5 минут мебурам. Барам қа бобш хай видео кардестам кам дар шортс мепартом, баъд дар бо видео хали дарозам мекунам, мисол 10 минута хали. Так что хай поделиться каким-нибудь гапом. Салом алейкум. Блогерҳо ҳамакаса конкурс кардестиянд. Дар гиҷо киё? Ниёзов Алишер, чӣ кор мекунӣ дар пеши лента? Чӣ кор мекунӣ худат? Дар гиҷо кор мекунӣ дар пеши лента? Доллар ДДБ. Худош Шерназаров, брат. Салом алейкум. Как дела, здоровья? Шигрсоз раҳмат. Ама Шигрсоз айтинҷай. Почему это хорошее видео, как раньше? А вот какие видео, вы вот про какое видео говорите? Про что именно?
У меня же много видео есть. У меня есть видео, видеочат, есть пранк, есть новости, есть короче, много что. Пранк, там, приколы, пранки. Я ростишдум видеоам ҳаят назар кардам, чӣ кардагӣ нест набудам, да, рости гап. Любой намуд видео кардагием. Видео про заработок в интернете. Всё, мешало, агане. Магазин суринская точка. Чӣ мефурӯшӣ ёда брат? Сырнския медонам, сернурскиро охи. Чӣ магазин дорем? Магазини Viber фикрам, сухофрукты. Там хеле магазино, хеле чизо. Ну, пронусы всякие. Ну, может быть, еще будут. Ну, видите, я вот последний раз снимал видео такого рода про новости и все такое. Вот они очень мало просмотров набирали, поэтому я почему-то решил что-то другое делать. Очень мало просмотров на них. 2-3 тысячи – это очень мало. Конечно, есть. Да, есть. Чебай Харисовна. Так. В общем, да, Twitch. Ягон видеоканал, когда медона Twitch чай. А когда меня медона Twitch هم чизи интереснее. Неки уҷа фақат бозиай, фақат трансляцияй, прямой эфир фақат боши унҷа да Twitch мешавад. Да унҷа видео карданем, неки барои урусо, то есть ба забони урусӣ унҷа мисол гап задан дар курай. В общем, унҷа хеле бозия фақат, короче, бозӣ мекунад, хеле бозиёра. Трансляция ва дигар корҳо. Кстати, я дидастен яхдам кашидагиам. Кам-кам баскетбол бозӣ мекунам. Брат, сейчас наиболее популярная тема в интернете онлайн, например, про чат GPT. Ну, у меня есть, кстати, чат GPT. Как облегчить все. Да, я знаю, любой нейросеть, даже платный чат шадорум. Но я проблема дигае ки нигоҳ кунанда вақте ки ман видео мекардам, ака ҳама нема, но буданд одамое ки намедонистанд маънои калимаи аккаунта. Мегуфтам ки дар ман подписаться кунед. Одамо бе аккаунт тамошо мекарданд, просто ҳамихе YouTube медаромаданд, бе регистрация бигем дар Google. Мегуфтанд намешавад, меҷиқем, типа мега ки допустим регистрация кунед, аккаунт дар кораи аккаунт чиай. Бо ман видео кардагим ки чӣ хел дар YouTube регистрация кунӣ ва то есть баъд подписаться кунӣ, чӣ хел аккаунт бикунӣ. В общем, ҳама мисол ман видео кардаги будам пеш. Баъд ин ҳоз я мисол бардам ки дар бораи нейросеть, не ки ман хеле план доштам дар бораи нейросеть видео кардан. Бисёр одамо намедонанд чиай, баъд неинтересно мешавад. Мисол ман допустим дар бораи искусственный интеллект видео кунам, бисёр одамо омӯхта шудагианд ягон там ларзои гуворо тамошо кардана, мозги ва ё чиза қабул намекунад, чизе ки мисол дар корира воспринимат намекунад, мегзаронаш мерава. Вақте ки саршои видеоро камтарша тамошо мекунӣ, мегзаронӣ, дигар видеоро мемонӣ, алгоритми YouTube мега ки значит ки видео неинтересное, на задний план мемона, рекомендация мегирад. В общем, хеле темаи даҷа. Хорошо, шукри Худо, хорошо сделаем вот на этой неделе, может. Всякий прикол добавить мекардам, да. Видео на самом деле, бигем тема слишком серьезная, неки я хеле нахл мекардам ки чтоб дили одамо назанад, алвидина мемондам.
чтобы фраза хали совпадать кна, шухи будет прикол. В общем, мы бинем бадо, мекнем. Ози факат яма да шорт сайда, мидри YouTube, короткие видео шортс, когда гем пега, точнее пагами броян, бо, асе чорта дига шортс, па мумкин дар бораи нерасет, дар бораи хабарҳо, ахборҳо. Ози охир бо бинен чи хали, ози ҳамга пилиш немеги, мумкин аст сайда па дар бораи ҳар чиз гап задан, бо осторожничать кардам дар кора. А темои интересни ҳама дар ҳамҷай. Дар ҷое ки мумкин нест гап задан. Короче, инамтарин. Кстати, камера ноутбук чӣ хеле по качеству. Хай, в общем, бародаро ма мебурам ним соат шид прямой эфир. Мумкин ягон 3 соата 4 соата прямой эфир кунам. Дар бораи мошенников видео кардам. Видео ва каналама заблокировать кардам. Короче, одам дар тавон ма дар жалобароӣ кардагиай. Неки ҷода ман худам як хатогӣ кардагиам. Тош барои чӣ канали ман заблокировать кардан, кадоме ки дар хотиршон ҳастай. В общем, канали маро заблокировать кардан. Аз рӯи дута мошенник, як писар қати як бачаш пулои дамора медизиданд через Сбербанк. В общем, инҷода ман дани паспортаи вайрам качи мондагӣ будам, аз рӯи ҳамон бигем як ролик ма заблокировать кардан. Баъд дигар жалоба кардан исус, короче, баъд канал ма заблокировать кардан, як моҳа канал набуд. Качество очень хорошее. Спасибо. Ну ладно, короче, ҳама дар хайр бародаро. Бо ягон рӯзигар видео мекунем, бо медроем. А так видео ма пасанд дар шортс хали короткӣ меброям. Мешноси Сем Шарипова видеоша дидагӣ? Ман хатиш связь даастам. Асоев, хай бидай за ВКонтакте чӣ хали схемаҳоро ту медонӣ, чӣ хел мисол фреб кардагиан. Ман мекунам видео дар бораи ҳамон ки мисол дига тоҷико бибинам, астеригация кунам. Лаки чё-то намедонам рости гап. Бинавис ягон хали рейтинг бикун, типа 5-6 таша дар бораашон видео мекунем ба яке ман дар бораи мошенников бисёр видео кардагӣ будам пеш. В общем, инам хали бародаро, так что поделиться кунед видеои кардагӣ ман дар шортс, хали короткиян, як бор рӯзе нишон медам. Так, ин шортс да медорен, тамошо мекунед. Что за фигня? Уже YouTube хотим бровардам. Ман давай да YouTube нестам, да. Личный кабинет дора бо як программаи дига. Барои блогерою. Отдельная, да, мисол. Так, ина шортс. Инҷа видеои ман ҳастай. Як минута ямаш. Чтобы бисёр вақт нагирем. В общем, бисёр да. Мо буромада мегирам. Инҷода это, короче, жемпидон свет шалиш мешава автоматически. Хайрам хали. Пано ба Аллоҳ насосу, давайте, пацаны, удачи. Не забывай про видео. Гап нестай, брат. Всё, хай.